Atau pilai jutip siapang ukunyang rendia. Uni ukunyang rendia ulong uwe ni kijat kinyang ubabang baban bam ya u. Kam tamot habata por bamja ban penlong jentak da uru. Ulong ubabang bat bon na kibriu ki babam ha ya u. Bat bon ru kibriu ki bari ya uni ujat kinyang. Kalalong ru kalat kayi kamai. Hakabayok jor yo aja. Lengba kabadi ya uni ujat kinyang. Henry kaba pela kalong uni ujat kenyang umdei setia tang ukunyang uban bam. Henry udan pat sakawai ke jinglong kerpang hakaba usha akan top wat hakakor syol kasi jong ajat benriu. Namar na uni ujat kenyang la penmi ya kawai ke jan kaba remdor kaba ngiki kasi ngi kenykuar ya hadu kata-kata ya kaba lajutem daga jan rendia. Kendian inya pai syakini ki benta. Ya uni ujat kenyang la besar usla rendia. Udai ujat dingrit ubami hari boy, bat hari lum, udan belai haki tandri waru. La jutip ru ya daka kerteng kostor. Kakup kapong gadai ke benta jong ka korsho jong kanu gajat benriu, hang ne hari lum jong iru. Kajan rendia gadai ka waini ki jan ka bangi nyau kwar yaka. Na uksai rendia la ne uta ubangi kwat erisel. Ngiyo ya kajan rendia batelem, bakup kiriu rangba. Bat ka rendia stem, ka rendia thok saw thok stem. Bat ka wei pat kalong ka kerwang, bat ki wei. Kini kilong ki jan ki bapen mi hi na laki shnong kendong hang ni harilum kasi jan tia. Hadu menta mening idang nyogwar yaki, bat laju nyoru bekilong kita ki jan ki balak ban bu tingkai, ban omkup madai mata. Ngilaju poiken mau ne em ban keli kumno ngiyo yakini ki jan rendia. Kijan ki barem doar hangi ki kasi. Kalong ka basngutenat ban ong baya uksai rendia ru layo na riboy, na ki sop jong uni ukunyang rendia. Ya uni ukunyang rendia la besar da kesela rendia. Ki don ru ki wei ki jat slading kum kalakin jor, kalaping, usla panding bar ki wei. Henry na ki jat sla barok day uni usla rendia ubabhatam ban besar ya uni ukunyang rendia. Uni uding selaren dia ulong ubadan hang ni harilum kasi nadu endai kulong kuma. Ya ka jing sedang ka kamri kenyang rendia hang ni harilum jongi. Don kiriu start ki bala persyang banwan nadu meno ka sedang. Hendrai kenem la ban lap din syu namar ki ong. Kadai ka banadu kulong kuma. Hendrai ka wei ka jing shisha bagi lap kalong. Banadu katu ka poru ki besar ya uni ukunyang rendia. Dai da usla rendia. Kumta ka penlong ya uni ukunyang bandon ya ka met ka phat ka ba ikhoj. Bat uni udai ujat ding ubarin. Pen ban kum ka jat benriu ngi ngokit ram shisha ha uni uding. Namar da ka jingdon jong uni uding hadu menta menne. Ngidang la ban penek pensa ya kata ka korsho jong ukasi. Da ka ba pendon kam ya ka jan rendia. Wat ha pedeng ki jingkala ki babon ki jingwan telep ki jat jan na syabar jong kadri. Lane na syabar jong ka jela. Henry ki jan rendia jongi ki dangne. Kane ka peni bang idang yaibat ya ka korsho la jong. Bat une uding rit usla rendia. Udang yai kershan rangba ya kane ka korsho al jongi. Hakakup ka pong ka barim jongi. Ban yai senran hakine ki lum kasi jongi. Te parlong ni sngutu shibon baya kane ka jan rendia ka babha. Bat ka banginyaw kwar lapen mi na une ukunyang rendia. Ukunyang ubalong ru ban bam ya ini kalong gajing itu balengkat beli sibon.